Pozdrav narode, dobrodošli na video. Pre samog početka klipa ostavite like, share i subscribe na kanal. Stisnite to crveno dugme u donjem desnom uglu, pretplati se ili subscribe. U današnjem videu vidjet ćete vadnju krompira u 2023. godini. Danas je 2. septembar. Počeli smo da vadimo jesenji krompir. Jako smo zadovoljni sa prinosom u odnosu na prošlu godinu i odnosu na samu godinu kakva je ova godina bila. Kakva je godina dobra. Jer i sami znate da je dosta krompir trulio zbog mnogo velikih kiša u ovoj godini, ali kod nas toga nema. U okolnim selima ovdje kod nas ima, stvarno dosta ima u okolnim selima da ljudima trulio krompir i da nema slabog krompira. Vidite. Inače u pitanju je Bela Rosa, sorta krompira. Najbolji krompir koji je lep i za prženje, jako je ukusan i sladak. Dobar mu je prinos i sam po sebi ovako lep krompir okrugao. Nije recimo kao Esma, crven krompir koji je duguljast. Inače radnici su na pauzi, pa sam došao da snimim početak klipa. Ovo smo sinoć navadili i sada nastavljamo tamo da vadimo još uvijek. Ima nekih 70 ari da se vadi, ima i tamo jedna njiva koja ide do tamo hale. Tako da ima danas posla baš dosta cijel dan i ne vjerujem da će stići ovo sve da se pokupi. Ništa, javljam vam se posla. Idemo i treću da ispraznimo, nije skroz puna. Mogla je da bude navršena, ali nismo htjeli, ostavilo bi nam nešto malo i da ispraznimo sad. Evo ga, tata vraća.
Iskipovali smo i treću. Tu je trap. Idemo da nastavimo, napunimo. Idem polako uda prvom, neravno je baš. I evo ga, narode, za danas je gotovo. Ovo je 5. prikolica koju smo nakupili. Pokupili smo nekih 40 ari. Bili smo danas baš vredni. Evo sada je tačno 5:30 navečer, tako da dosta smo je pokupili. Nećemo više da kupimo, niti da vadimo, što bi se reklo, do mraka. Već da pomuzemo kravi, da namerimo stoku, šta još sve imamo i da očistimo prikolicu. Sutra je nedelja, mi ne radimo nedeljom. Tako da tek u ponedjeljak nastavljamo. Hvala Bogu pa je bio ovako dobar prinos. I hvala Bogu što je danas nas dan dobro ovako poslužio. Jer jučer je bila kiša i malo je falilo da odložimo ovo za ponedjeljak. Ali srećom danas je bilo baš toplo i dosta smo ovoga i uradili i pokupili. Ima još 2 dana da se kupi, ima ovdje da se pokupi nekih još oko 15 vrsta. I ima, kažem, u dole drugoj njivi koja ima blizu 20 ari. Tu ima sigurno 2 dana. Zato što kupimo također i semenski krompir. Vidite kolike su nam ove gomile sitnog krompira. Tu nešto ide za seme, nešto će se baca i tako. Evo, ovo je 5. tura. Ona je navršna i sami vidite. Sada ćemo da je teramo kući. Ovdje sam kante ostavio kukuruzu za ponedjeljak. Evo ga, idemo polako kući. Evo ga kupus ovdje. To je ova njiva za koju sam orao. Ona nije polako, baš je neravno. Svaka je prikolica bila navršna. E sada, mi smo to računali da bude kao po 2 tone, mada u njoj svako ima sigurno više od 2 tone. Tako da ima preko vagon krompira smo danas navadili i pokupili. Okrenemo traktor.
Eto ga, naravno to bi bilo to. Pokupljen krompir, odnosno jedan deo. Iskipovan. Zatrapavan. I to je to. Ovako mi trapimo krompir. Iskipamo ovako na gomile. Odnosno na jednu veliku gomilu. I stavimo preko travu. Ili tjotavu. I preko slamu. I kada pada kiša stavimo celofan preko ovoga. Ili kada je snijeg normalno. A kada je preko dana otkrijemo. Tako da to nije nikakav problem. Evo. Vidite koliko je to debelo sloj. Evo vidite koliko je to debelo. Dajmo bude toplo. Eto ga krompir. Tata je spremio traktor, hoće da pokosi sad ovo što mu je ostalo, jer se dosta naučio sa vađenjem. Pa hoće da pokosi. Ili ćemo utorak najvjerojatnije da kupimo krompir, u ponedjeljak su najavili neku kišu, pa ćemo utorak i da vadimo da kupimo, pa sada da pokosi da bi se sušilo to do tada. Najbolje bi bilo da se tarupira, ali mi tarup nemamo. Uzimali smo od rođaka tarup, međutim njemu je treba pa smo morali da vratimo. I eto. Ništa, to bi bilo to. Ostavite like, share i subscribe na kanal. Stisnite to crveno dugme u donjem desnom uglu, pratite, pretplatite se ili subscribe. I veliki pozdrav od mene. I